Halo, dobro večer, da li se čujemo? Dobro večer, da li se čujemo? Ok, hvala Marice, Veljko, Duško, Marine, Arzija, Branko, Branislave, Petre, Denise. Ok, hvala vam svima. Dakle, čujemo se, možemo početi, nećemo gubiti vrijeme. Hvala svima, dakle, hvala Bratislave, Snežina. Možemo početi sa još jednim druženjem našim, jel? Sad već 3 godine smo skupa, jel? Svake druge subote, izuzev ono kad su praznici ili odmori, jel? Dakle, još jednom dobro večer svima i hvala vam što ste se odazvali, odmah da kažem, dakle, zbog gostiju, dakle, da ćete i na večerašnjoj prezentaciji imati priliku da postavljate pitanja, zato pribilježite ono što vam ne bude jasno. Nećemo gubiti vrijeme, oni bogati kažu, jel, vrijeme je novac, tako da ćemo odmah početi sa našom prezentacijom. Dakle, dobrodošli na poslovnu prezentaciju Stajforb kompanije. Vaš domaćin je Adi Šut, inače oženjen, otac 2 djece, a ovaj posao mi je godinama jedino zanimanje. Ako se vratim u period par godina prije nego se pojavila ova, moram da kažem, izuzetna kompanija, a pojavila se 2011. godine, dakle ako se vratim par godina prije te 2011. kroz glavu mi počnu prolaziti slike fabrike u kojoj sam radio i slike mog nervoznog šefa i počnu mi u ušima odzvanjati njegove drsko izgovorene riječi gema gema, šnela šnela, a gema gema na njemačkom znači ajmo, a šnela šnela znači brže, jel? Došlo do grla, nema dalje, tad, jel? Jednog dana od jednog prijatelja saznam da se može raditi preko interneta. Za mene to bila novost. Mislim sa šta da ja radim kad ne znam često ni kompjuter da uključim. Živa istina, ljudi. Na moju sreću, a na nesreću jednog mog komšije koji se frštuljio u kompjutere, jel? I koga sam, kad god bi imao vremena, tako smarao, sam naučio šta je to e-mail adresa, šta je to Skype, a o tehničkim podacima kompjutera nisam znao ništa ni tad, a ne znam ni sad. Mislim, niti me to zanima, jel? Uglavnom, počeo sam i sam da pretražujem internet, ali je to bila muka, baš muka, jer dok napišem 2 riječi prođe i po nekoliko minuta. Tražim slovo na tastaturi, ali nema ga nigdje. Dakle, sam sam sve istraživao, sam sam sve učio od slova, što kažu, od A pa nadalje. I da skratim priču, dakle, prvo na što sam naletio je mnogima od vas već poznato, to je klikanje reklama, jel tako? Znači, većina tako počinju i tako cijeli mjesec klikate do besvijesti da zaradite 2, 3, pa eto maksimalno $5, jel? Dakle, cijeli mjesec. I opet da skratim priču, jer ja bi o tome mogao koliko god hoćete, u fabriku se i dalje odlazilo tad, jel? I iz dana u dan poniženja i riječi gema gema, šnela šnela, a onda jedan dan preko interneta upoznam jednu divnu, fantastičnu ženu, dakle i to je ta čar ovog posla, dakle što nikad ne znate koga možete upoznati, a ja sam zaista imao sreću, hvala dragom Bogu na tome, dakle upoznao sam jednu fantastičnu ženu, dakle moju sponzoricu, jel, koja me uvela u posao, koja mi predložila da se registrujem u pravu, regularnu MLM kompaniju, kakvo klikanje, kakvi investicioni tamo programi, paketi i ovo ono, to sve dolazi i prolazi par mjeseci i nema ništa. Ok, klikanje stoji, ali mislim za $3 mjesečno, mislim to je zaista malo bez veze, jel da? Dakle, predložila mi pravu, regularnu MLM kompaniju. To je bila GDI kompanija, jel? I onda je krenulo sve kako treba. U njoj sam dakle izgradio posao i danas dan redovno svakog mjeseca primam platu, iako, pazite sad ovo, iako od 2011. ništa nisam ni pipnuo po pitanju posla u toj GDI kompaniji.
osim naravno podrške saradnicima koji se i dalje priključuju. Jel? Dakle, to je MLM. To je regularan posao koji nudi slobodu. To je posao koji kada jednom odradiš, primanja stižu godinama, pa i onda kada ništa ne radiš. Taj GD mi je omogućio da napustim tu prokletu fabriku, svog nervoznog šefa, gema, šnela, da prestanu ta poniženja koja nažalost mnogi ljudi, mnogi radnici širom svijeta i danas dan doživljavaju. Vi koji ste večeras ovdje imate priliku da nikad ne dozvolite da vas ponižavaju, da nikad ne dozvolite ni jednom polupismenom šefiću da istresa svoje prljave gaće na vas. A jedino što treba je da zavolite slobodu. Čvrsto odlučiti i reći hoću da budem slobodan i ne pitam za cijenu. Sloboda nema cijene. Sloboda nema cijenu. To oni koji nisu drndali po fabrikama i oni ne razumiju možda ovo o čemu ja govorim, ali svi ostali koji su ikada imali dodir sa fabrikama, sa raznim privatnicima, čast izuzecima, jel? Ali većina katastrofa, dakle, znaju odlično o čemu im pričam. Često sam citirao jednu istinu koja glasi: dugo su nas učili da se pošteno zarađuje samo ako se dobro zapljuje u šake. A to su smislili oni koji od ljudi prave robove. Manipulišu njima i nažalost dobro uspijevaju u tome. Razmislite, ljudi, o ovome što sam upravo rekao. Razmislite dobro. To je, ljudi, živa istina. Živa istina. I da se vratimo na prezentaciju, dakle, te 2011. ona ista fantastična žena koja mi je preporučila GDI, kaže ona meni, kaže, čovjek koga lično poznajem je pokrenuo novu kompaniju, a zove se Stajford. Znači, to je bilo 2011. S obzirom da sam se uvjerio u korektnost te žene, da sam se uvjerio, dakle, jer mi je to dokazala u prethodnoj kompaniji, dakle, nisam ni jednog sekunda razmišljao, ni jednog sekunda, a ne minuta ili sata, dana, nego sam, dakle, odmah ušao u posao. Dakle, nisam ni jednog sekunda razmišljao. A upravo ta Stajford kompanija, dakle, o kojoj večeras govorimo, mi je donijela slobodu u svakom smislu. Slobodu u svakom smislu. I to, ljudi, zapamtite, za uvijek. Za uvijek. Čućete u nastavku i zašto. Dakle, idemo sa predstavljanjem ove zaista fenomenalne kompanije i prilike, dakle, kompanije koja se ne može upoređivati ni sa jednom drugom na netu. Dakle, dugo sam na netu i odlično poznajem razlike. A ova je, znači, hem je najpristupačnija, hem je najkorektnija, hem ima fantastičan proizvod, hem ima fantastičnog vlasnika, korektnog čovjeka, hem. Znači, sve stotinu puta hem. Dakle, ovo je provjerena poslovna prilika i idealna je za početnike. Ne morate da klikate da sam ja, Bog imao ovu priliku na početku gdje bi mi danas bio kraj. Dakle, idealna je za početnike, ali i veoma korisna za iskusne. Večeras ćete saznati sve o Stajford kompaniji. Dakle, u ovoj kompaniji nema tajni. Mi, dakle, ljudima sve objasnimo prije nego što uđu u posao. I zato mi, hvala dragom Bogu, nemamo nikad nikakvih nesuglasica ili problema unutar, dakle, saradnika, jer zato što se naši saradnici uvjere u ono što im kažemo i, znači, naši se saradnici uvjere u korektnost. Dakle, nema ono kao u nekim drugim kompanijama svakih mjesec, dva neke promjene. Pa ne može sad ovako, pa sad su ovakva pravila, pa sad su ovakva. Ovdje su pravila kako su postavljena, dakle, čvrsti temelji, na čvrstim zdravim temeljima, kako su postavljena 2011. i danas dan potpuno isto funkcionišu. Nema promjena, nema malo pa nešto ne štima, nešto ne valja, nešto ne radi, nema sajta i tako dalje. Toga ovdje nema. Dakle, saznaćete večeras šta je Stajford, čime se bavi, ko je vlasnik i najvažnije kako ostvariti redovna mjesečna primanja
i do $8.000, pa čak i više. Dakle, jer ima ih koji i više zarađuju. Odmah na početku da odgovorimo na nekoliko pitanja. Zašto profesori napuštaju škole i dolaze u Stajford? Zašto radnici zamjenjuju fabrike za ovaj posao? Zašto je sve više studenata i obrazovanih ljudi u Stajfordu? Zašto domaćice, pa čak i one sa minimalnim znanjem na računaru, postižu rezultate u Stajford kompaniji? Odgovor na sva ova pitanja glasi jer se Stajford dokazao kao najpouzdaniji i najjednostavniji posao koji može svako da radi. Srbijanski mediji, među kojima Večernji list i Telegraf, su još 2013. objavili: slobodnjaci, 50.000 građana obavlja posao od kuće, a zarađuje 6 puta više. Dakle, nije ovo novost. Jeste novost za većinu, ali za manjinu nije to novost. Nije to novost. I dobro je, dakle, za sve one koji su prvi put večeras sa nama, jer od nas zaista mogu dobiti sigurne, provjerene i istinite, dakle, informacije. Gospođica Mina Smiljanić u čuvenom Kuriru, govoreći o net poslovanju, kaže: kada bi energiju koju ljudi ulažu da napuste ovu zemlju i da u inostranstvu nađu svoje parče hleba upotrebili da ovde pokrenu svoj biznis, više bi postigli. U potpunosti se slažem sa gospođicom Minom, a sa njom se slaže i Zoran Torbica, koji je o net poslovanju govorio nedavno na televiziji Pink. Dakle, ako ste to gledali, mogli ste čuti i njegovo razmišljanje. U svakom slučaju, industrija mrežnog marketinga, dakle, to je MLM. Za one koji ne znaju šta je MLM, znači MLM ili multilevel marketing, ili u prijevodu na naš mrežni marketing. Znači, industrija mrežnog marketinga postaje sve popularnija i svakim danom se sve više ljudi uključuje u ovaj posao. Mnogi stručnjaci procjenjuju ovu cijelu industriju na preko 130 biliona godišnje protoka novca. Mnogi bilioneri, kupuju MLM kompanije i ulažu abnormalne svote novca u njih zato što vide da je to trenutno najbolje rješenje. Naslučuje se da trenutno ima preko 250 miliona, pazite, miliona ljudi koji vode neki svoj privatni biznis preko interneta. Nakon svega što ste čuli, jasno vam je zašto raditi MLM. Šta je to MLM, objasnio sam malo prije. Međutim, možda nam najbolje objašnjenje za MLM posao daje čuvena rečenica Donalda Trumpa, američkog multimilijardera, kada su ga na poznatom TV showu Davida Lettermana pitali: šta bi radio kada bi sve izgubio i morao da počneš od početka? Bez razmišljanja je odgovorio: našao bi dobru MLM kompaniju i pustio se u posao. Neki iz publike su počeli s negodovanjem da zvižde, a on im onako bezobrazno kaže: upravo zato sam ja tu gore, a vi dole. Dakle, sasvim je jasno da većina ljudi, većina svijeta nikada neće shvatiti šta je MLM i neće shvatiti da im je to najbolje rješenje. Dakle, većina, jer evo vidimo i u toj publici, zviždali su, a on im onako lijepo, kulturno, istina malo bezobrazno, ali istinito odgovorio. Ništa manji po uspjehu gospodin Robert Kiyosaki kaže: najbogatiji ljudi na svijetu tragaju za MLM-om, svi ostali, dakle obični ljudi, traže običan posao u kojem nikada ne mogu imati veću platu od svog šefa, za razliku od MLM-a u kojem smo svi jednaki i u kojem možemo imati veću zaradu od onog iznad, dakle od svog sponzora, to jest osobe preko koje smo ušli u posao. Ljudi, ovo je istina. Ovo je istina, jer i sam bar 3 puta više zarađujem od one fantastične žene koja me uvela u posao. Dakle, ušao sam poslije nje, dakle preko nje, znači, ali zarađujem 3 puta više. Dakle, uvjerio sam se u ovu istinu. Inače, kad smo kod ovoga, da odmah onima koji miješaju piramidu i MLM, jer neki gledaju samo MLM, gledaju u poslove, samo slike gledaju, oni uopšte ne znaju da čitaju, nažalost. Dakle, imamo takvih, susretao sam takve, pa da im objasnim, znači da se posao ne gleda kroz slike, nego se malo pročita i
raspita šta je MLM. MLM je već treća grana privrede u Americi. MLM se uči na svim univerzitetima, pa kako u svijetu, tako i kod nas. I to oni koji su studirali znaju da se multilevel marketing uči u školama. Piramide se ne uči, jel? Znači, piramide su zabranjeni poslovi. I u piramidalnim sistemima ne možete nikada zaraditi više od onog gore. Ali u ovim u MLM sistemu, dakle, možete da zaradite više od osobe koja je ušla prije godinu dana u posao, a vi ste sad ušli preko nje. Dakle, to je taj najregularniji sistem. Dakle, ja sam se lično uvjerio u to i hvala Bogu što sam poslušao, dakle, ovu dvojicu velikana, znači Donalda Trumpa i Roberta Kiyosakija, a ne nevjerne Tome. Evo vidite tu dvojicu koju upravo pomenuh sa čuvene TV stanice CNN-a nam preporučuju MLM i kažu da je MLM posao 21. stoljeća ili 21. vijeka, kako hoćete. Ljudi, ako nam neko koji je godinama među 10 najbogatijih u svijetu kaže da je MLM posao 21. stoljeća, ali naša komšinica Mica kaže da je to glupost jer je njene babe kuma to probala i ništa nije zaradila. Pa dobro, čije mišljenje ćemo uvažiti? Babino, jel? Pa nećemo valjda. Možda i baba tamo nešto klikala pa vidjela $1.50, $2 za mjesec dana, pa pomiješala sve i babe i žabe. Jel? Dakle, nije bila u MLM-u, nije bila u Stajforpu. Da vidimo ko je osnivač Stajforp kompanije. Osnivač je gospodin Nauder Kazan, inače u svijetu biznisa visoko cijenjen i poznat po korektnosti. Ovdje ga vidimo na ovoj jednoj maloj sličici sa suprugom i 5 djece, dakle porodičan čovjek, iskusan vlasnik korporacije sa sad već više od 30 godina iskustva, strastveni je pomagač običnih ljudi jer zna kako je njemu nekad bilo. Dakle, ova kompanija nije nastala iz pohlepe. Ova kompanija čak 75% prihoda dijeli na svoje saradnike. Misija Stajforp kompanije je pomoći svima bez obzira sa kojom kompanijom trenutno posluju. Kasnije ćete vidjeti i zašto. Dakle, može vam pomoći ako već poslujete, radite neke poslove i ova kompanija vam može pomoći. Međutim, za one koji pak želi raditi samo Stajforp, kao recimo ja, znači radim samo Stajforp, obezbijeđene su veoma primamljive novčane nagrade. Svoju korektnost Stajforp kompanija je dokazala i postala jedna od 5 najpopularnijih kompanija u cijelom svijetu. I kad smo već kod broja 5, dakle ona još malo pa navršava, odnosno u ovoj godini 5 godina postojanja i 5 godina funkcionisanja bez jedne jedine greške. Dakle, takve se zaista rijetko pojavljuju. Dakle, po tom pitanju zaista nemam šta više reći. Sada, ovo je slika novijeg datuma, dakle gospodina Naudera, djeca malo vidite porasla, jel? A ovaj najstariji sin je, ako Bog da, njegov budući nasljednik, ne još, ali je znači nedavno gospodin Nauder Kazan izjavio da će on i dalje, dokle god bude mogao, voditi Stajforp kompaniju, a kad to i ne bude, njegovim stopama će krenuti njegov sin. Dakle, to je fantastičan podatak za sve nas. Znači, radi se o kompaniji koja traje godinama i koja će trajati godinama. I još jedan podatak koji sam zaboravio reći kada sam pominjao piramide i zapamtite, piramidalni poslovi ne traju duže od 6 mjeseci. Znači, uđete u posao, radite možda mjesec, 2, 3, gotovo, nestalo. Znači, piramidalni poslovi, inače zabranjeni, ne traju više od 6 mjeseci. To im je maksimum. Većina ih završi već nakon 2-3 mjeseca. Ali znači, MLM, regularne kompanije, traju godinama. I kao što reče, inače moj prijatelj i saradnik gospodin Refik Hrvić, ona kompanija koja preživi 2 godine, 3 godine, a da ne govorimo 5 godina, to je kompanija
koja može da funkcioniše i 20, 30 i više godina. Dakle, to je fantastično. Znači, ovo je fantastičan podatak, ali imamo još jedan fantastičan podatak, a to je da je proizvod Stajford kompanije vezan za internet. Znamo da je svakim danom sve više i više ljudi na internetu. Znači, proizvod Stajford kompanije su alati, znači za internet marketing, znači vezani za internet, što je također još jedna fantastična stvar. Znači, dobijate sve što vam je potrebno za početak vašeg biznisa plus, naravno, mogućnost odlične zarade. Ukoliko, kako sam i rekao na početku, već radite neki posao, ovi alati vam mogu samo pomoći. Ali znači, možete da radite, iako da radite samo Stajford, dakle ako nemate neki drugi posao. Pa da vidimo mi koji su to alati. Dobijate već gotove capture page ili stranice na čak 19 jezika. Među tih 19 jezika Stajford kompanija je uvrstila i 2 jezika sa naših prostora, pa tako dobijate stranicu na hrvatskom koju upravo vidite i na kojoj se već nalazi vaš reklamni video. I dobijate stranicu na srpskom jeziku koju također vidite i koja, složit ćete se, izuzetno dobro izgleda. Dobijate autoresponder, dakle automatsku sekretaricu koja radi dok vi spavate. Pa neki upitaše kako je to moguće. Moguće je, svi ste vi, odnosno većina vas je nailazila na internetu na neke sajtove gdje ima tamo da se upiše email adresa, ime i tako dalje, to je autoresponder, znači onda vam stižu automatske poruke. Znači, i vi sada imate priliku, dobijate taj alat, znači i u ovaj alat ubacite set od 10, 20 unaprijed napisanih pisama, povežete sa nekom od svojih reklamnih stranica i kako smo već rekli, svako ko se upiše na vaše reklamne stranice dobija ova pisma u određenom vremenskom periodu koji vi odredite. Možete da postavite tamo da ide mail nakon 2 dana, nakon 5, nakon 7, nakon svaki dan da ide, znači to je lično vaš izbor. Imate mogućnost raditi male izmjene na 3 web stranice koje dobijate, znači to je ekstra. Mogućnost da ubacite reklamne filmove, izaberete jezik, mogućnost da ubacite robote koji pričaju o vašem poslu, znači već su oni tamo nasnimljeni, samo ih znači ubacite na svoje stranice. Dalje, dobijate plus ekstra 2 totalno promjenjive web stranice, znači na koje možete dodati vaš tekst, vaše slike, ubaciti vaš video s YouTube-a, link, promijeniti boju dizajna stranice, povezati link od vaše društvene mreže, Facebooka, bla bla bla, ili nekog drugog sajta i tako dalje. Imate uvid u kompletnu statistiku vaših zarada i isplata, znači vidite koliko ste zaradili sebično, a koliko mjesečno, i ta vam statistika uvijek stoji u vašoj online kancelariji. Znači to uvijek vidite, to se ne uklanja, to se ne briši. Inače, isplate su svake srijede. I kad smo kod isplata, da odmah kažemo, dakle zaradu isplaćuju direktno na vašu Visa ili Master karticu, a novac podižete na najbližem bankomatu ili znači bilo kom bankomatu u svijetu. Ukoliko nemate svoje kartice, ništa ne brinite, osoba koja vas je pozvala na ovu prezentaciju će vam reći kako do kartice i to za samo 15 minuta. Naravno, ovo su samo neki od alata, dakle da ne bi gubili vrijeme, znači toga ima još koliko hoćete, znači samo neki od alata koje smo vam pokazali, ali vi kao član Stajforda dobijate još mnogo toga. Dobijate kontakt menadžer sa podacima svih vaših saradnika, online novčanik sa kojim štedite na transakcijama, dobijate kompletnu statistiku učinka svog rada, kvalitetne banere, link rotator, PowerPoint i PDF prezentacije na više jezika, dobijate web konferencijsku salu sa 500 mjesta, online webinare i tako dalje. Svi alati zajedno u paketu koštaju samo $9.95 mjesečno. Za taj novac ova kompanija zaista daje i previše. Znajte da vas na drugom mjestu samo autoresponder košta od 18 pa i do $150, a ovdje sve nabrojano, dakle dobijate za samo $9
$0,95 centi. Ali tu nije kraj. Poslušajte dalje. U nastavku ćemo reći šta dobijate od nas, objasnit ćemo načine zarade, a za vas koji ste večeras prvi put sa nama spremili smo i poklon i iznenađenje. Ali idemo redom. Dakle, šta dobijate od svog sponzora i nas kao tima? Dobijate upute kako započeti i uspješno voditi svoj posao. Upute kako poštimati autoresponder. Dobijate i set gotovih pisama za svoj autoresponder, dakle samo ih možete malo promijeniti, i znači sve gotovo. 2 puta mjesečno, dakle svake druge srijede, evo sad smo u srijedu imali fenomenalan, dakle webinar za članove. Znači 2 puta mjesečno, svake druge srijede imamo webinare za članove koji su od neprocjenjive vrijednosti. Jer to što tu saznamo i naučimo vrijedi za cijeli život. Dakle, ne samo za ovaj posao, nego za cijeli život. Jednostavno dobijate, dakle imamo goste predavače, imamo znači koje smo snimili, imamo goste predavače, predavanja i tako dalje, znači iz više oblasti, iz šire tematike, dakle, a imamo i vezano, znači prvenstveno za ovaj posao, dakle i tu se može naučiti ono što ne možete naučiti nigdje na drugom mjestu. Znači ovo vam garantujem. To u stvari znaju saradnici Stajford kompanije. Jednostavno dobijate sve što vam je potrebno. U našem je interesu da i vi budete što uspješniji i zato možete biti sigurni u našu podršku. Dakle, mi želimo da u ovom poslu budu svi uspješni zato što znamo da mogu to biti. Osoba preko koje uđete u ovaj posao vam zaista želi uspjeh više nego bilo ko na ovom svijetu. Dakle, zaista ni u jednom drugom poslu ne vlada takva kolegijalnost kao u ovom. Da te Bog sačuva fabrike i onih tamo kolegijalnosti i onih tamo podmetanja, pogotovo ovdje na zapadu. Ja ne znam kako je kod nas, vjerovatno isto, ali to je da dragi Bog sačuva, da nas sačuva tog pakla. Ovdje evo vidite jedna sličica, onako simbolično malo da vam to bude jasnije. Ovo je lijevo, šef vas šuta, znači stanje u fabrikama i kod pojedinih privatnika, a ovo desno naslikano da vidite kako u stvari mi pomažemo, kako vaš sponzor, osoba preko koje uđete u posao vam pomaže, znači uvijek je za vas tu. Ovo zaista nećete nigdje naći. I još jednom, ovo nećete nigdje naći. Ovakva podrška o kojoj smo upravo govorili i svi alati zajedno u paketu za samo $9, 95 centi mjesečno. Pa to je manje od cijene jedne šoljice kafe, kave, kahve, kako hoćete dnevno. Meni nije bitno jel se kaže kafa, kava, kahva, bitno je da je ukusna i bitno je da vi mene razumijete. Dakle, samo 34 centa dnevno. Svako ko kaže da ovo ne može priuštiti, znajte da ne govori istinu i sa tom osobom, znači ta osoba ne želi sebi dobro i gotovo, ta osoba spada u negativce, znači nemamo šta po tom pitanju pričati, jer kad su svadbe, veselja, slave, rođendani, ma nađe se bolan tu i po 200, 300, 500 eura, maraka, kuna, šta hoćete, par hiljada, tisuća, I znači, pazite, 34 centa dnevno. Mislim, o tome neću uopšte da trošim riječi. Registracija se plaća $40 jednokratno, znači samo jednom. To vam je kao kada otvarate u svom mjestu neki kafić, restoran, bla, 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 I znači morate otići i da platite tu jednokratnu dažbinu, ali oni koji su to probali znaju koliko to tamo košta. 10-struko, pa i više. Znači ovdje je samo $40 jednom i nikad više. Znači za uvijek ste platili tu aktivaciju. Alati su, kako smo već rekli, $9.95, tako da vam je prilikom registracije potrebno ukupno $49.95. Svaki naredni mjesec, rekao smo samo 9,95, što vas u stvari izađe i manje od 34 centa dnevno. Eto, ima ih koji su računali pa kažu pa to iziđe i manje, tačno. Osim mjesečnog, vi možete izvršiti i godišnju uplatu koja vas košta $149.95, što u stvari ispadne još jeftinije.
Eto i sami sračunajte. Plus dobijate određene privilegije kao godišnji član, ali o tome ćemo kasnije nešto više reći o tim privilegijama. Ali to nije sve. Pokazat ćemo vam dakle kako možete imati sve ovo besplatno i da budete u odličnom profitu. U Stajforpu imamo 3 načina zarade. Pa da pogledamo koji su to načini. To su Fast Start bonus, Matrix i Matching bonus. Sada ćemo objasniti svaku od ove 3 zarade pojedinačno. Prvi način zarade, Fast Start bonus. Kod Fast Start bonusa dobijate određeni procenat od vaših direktnih, ali i indirektnih saradnika i to sve do 5 nivoa. Pa da pojasnimo ovaj način zarade detaljnije. Dakle, za svakog saradnika koji u posao uđe preko vas, dakle za svakog koga obradujete, jer ste mu pronašli posao, a toliko nezaposlenog svijeta, mislim, to je dobro djelo. To je dobro djelo da nekoga uposlite, da nekoga obradujete. Znači, za svakog saradnika koji u posao uđe preko vas, dobijate jednokratno po $25. Recimo, uvedete 2 saradnika, samo dobijate $50 i već ste vratili ulog. Pazite, već ste vratili startni ulog. Ali znači niste ograničeni, možete uvesti koliko god hoćete ljudi. Uvedete ih recimo 10, već sljedeće srijede dobijate $250. Znači za 7 dana, već sljedeće srijede dobijate $250. Dalje, vidite gore druga generacija. Znači kada ljudi koje ste vi uveli u posao, također, svaki put kada uvedu nekoga, vi dobijate dodatno po $2. Treća generacija, kada njihovi ljudi ponovo dalje nastavljaju da uvode ljude, znači vi svaki put dobijate po $1. Kada ste 4 i 5 star, tada dobijate i od onih dole, dakle do 5 nivoa dobijate još dodatno po $1. I to su isplate svake srijede. Znači isplate svake srijede, za ovaj način isplate svake srijede. Drugi način zarade je Matrix. Matrix je način u kojem za svakog saradnika iz cjelokupne mreže imate zaradu bez obzira koga je uveo u posao. I to sve do 12., 13. i 14. nivoa. Pa da pojasnimo i ovaj način malo detaljnije. Pazite, evo vidite tu sličicu na što se papci pale pa kažu piramida. Dragi ti, evo ti sad da ti dam 100 kila krompira, kažem hajde ti podijeli tamo dvojici jarana, neki oni preprodaju ovo ono, a kako bi ti meni nacrtaj sad raspored, hajde molim te. Mislim, dajte molim vas, ljudima ne smijete više ni crtati ništa. Ili im ne smijete ništa pisati. Ako im pišete, tako dalje, da se malo našalimo. Jel? Znači, evo vidite, ovo je struktura, znači da vidite, ovo smo naslikali, jel? Kako bi bilo vam jasnije, da bi bilo ljudima jasnije. Znači ovo ja ne znam engleski, pa ja tako to čitam, jel? Vjerovatno ili kako se kaže, nemam pojma, nije ni bitno, eto odmah da znate da vam nije potrebna strani jezik za ovaj posao. Dakle, to ste vi, to gdje piše jel? Znači, a ono gore vidite sponzor, vidite gdje vam je sponzor, on je iznad i tako dalje. Sada gledajte. Znači, vi i vaši direktni saradnici punite vašu mrežu ispod vas. Preporuke vaših indirektnih saradnika, znači još govorimo o vama i ovima koji su ispod vas. Znači sve do 14. nivoa ispod vas, također pune vašu mrežu. Znači nema veze jel vam u 6., 7., 9., 12. nivou, uglavnom sve do 14 nivoa i oni pune vašu mrežu. Ali i saradnici iznad vas, sada gledate ono gore crvenog, piše sponzor, to je osoba preko koje vi uđete u posao. Znači, ali i saradnici iznad vas također pune vašu mrežu. Ali napominjemo da brzina dobijanja saradnika na ovaj način ovisi o tome gdje i ispod koga vas je sistem Stajforp kompanije smjestio. Jer vaš sponzor je već imao par, recimo, imao je već osoba, već je uvodio u posao. I znači vi dolazite na red poslije tih ljudi, jel tako? Znači, ne dolazite direkt, ako je i vaš sponzor tek ušao u posao, onda vi dolazite odmah ispod njega. I znači sve što on uradi i vama će brže, i vama će stizati novi saradnici. Znači, zato to uvijek napominjem. Uglavnom, spillover ili prelijevanje saradnika
postoji, znači u to sam se uvjerio, ne samo ja, nego veliki broj, dakle, članova Stajfov kompanije se uvjerio jer su mnogi od njih dobili, dakle, taj spillover, to prelijevanje saradnika od ozgo koje sam sada objasnio. Uglavnom, znači još jednom da utvrdite, znači ispod vas, vidite i sami, su dva mjesta. Znači ispod svakog od nas su samo dva mjesta za samo dva saradnika. A svi ostali, bez obzira kojih je uveo u posao, idu ispod vas i ta dva prva saradnika. Mislim da je ovo jasno. Znači, zato ovo i nazivaju snagom matriksa. Znači, svako ko padne u vaš matriks gradi dalje vašu mrežu. Da vidimo kolika je zarada od matriksa. Pazite, dobijate po $0,25 mjesečno od svake osobe u vašoj matrici. Dakle, sve do 12., 13. i 14. nivoa ispod vas. Sada, do 12. nivoa je kvalifikovan svako ko je uzeo mjesečno članstvo, a njegova mjesečna zarada od matriksa može biti $2047, čak i ako nikoga ne uvede u posao. Istina, to se ne može desiti preko noći. I istina je da će do te, ali i mnogo, mnogo veće zarade brže stići ako se malo i sam angažuje. Dakle, ako se malo i sam angažuje. Do 14. nivoa je kvalifikovan svako ko je uzeo godišnje članstvo i njegova mjesečna zarada, znači u ovome može da bude i preko, dakle ovdje stoji 8.191,50, znači preko $8.000, znači samo od ovog načina zarade, samo od matriksa može da bude. Iz tog razloga, znači sam i govorio, znači da je dobro da se uzme recimo godišnje članstvo, ali sad ćete vidjeti i u ovom načinu zarade još zašto. Znači, treći način zarade je matching bonus i da samo ovdje napomenem, sva tri načina zarade su uvezane. Ne morate vi razmišljati da trebate raditi na jedan način ovo, na drugi način ovo. Ne, sve je automatski uvezano, ali samo objašnjavamo da postoje tri načina zarade. Kod ovog načina, dakle treći, kod matching bonusa, u zavisnosti dakle od vašeg ranga kvalifikacije dobijate dodatnu zaradu od matrix zarade vaših saradnika, čak do 5 generacija ispod vas. I to 50%, 20%, 10%, 5% i 3%, i to svakog mjeseca. Evo da pogledamo ovaj način zarade i slikovito. Dakle, vidite ovaj prvi zelenkasto plavi, jel? Znači, on u ovom načinu nema zarade. Zašto? Vidite, ne stoji procenat. Zašto? Zato što nije uveo ni jednog saradnika. Ovaj sa jednom zvijezdicom, dakle ovaj crni, on je uveo dva saradnika. Dakle, sa već dva saradnika postajete član sa jednom zvijezdicom ili jedan star, jel? I znači, on je uveo dva saradnika. I sada, uzmemo za primjer da ta njegova dva saradnika, recimo, imaju zarade, za jedan mjesec zarade po $100, recimo zarade. Znači, i on ima 2 puta po 50%, znači i on ima $100. Znači, govorimo samo o ta dva saradnika. Sada gledajte, ovaj sa dvije zvjezdice, on ima par saradnika više od ovog prvog i on ima i 20%, dakle, od saradnika, njegovih saradnika. Sada dolazimo do ovoga sa 3 zvjezdice. Dakle, napominjemo dakle da je zbog ove vrste zarade, ali i matrix zarade, dobro da uzmete godišnje članstvo, jer ste kod matrixa odmah kvalifikovani za zaradu do 14 nivoa, jel? Ono što smo malo prije govorili, kod drugog načina zarade, jel? A kod ove zarade kao saradnik ste odmah sa 3 zvjezdice. Dakle, odmah imate 50% od direktnih, 20% od indirektnih i 10% iz treće generacije. Pošto zna biti pitanje da li se može iz mjesečnog prijeći u godišnje, može, i to se doplaćuje samo $99. Dakle, u svakom momentu iz mjesečnog, znači možete startati sa 49,95, znači ona jednokratna uplata $40, plus za taj prvi mjesec $9.95, znači $49.95 i znači u svakom momentu, znači nakon
10 dana, nakon mjesec dana, nakon 2, 3, 5, možete, znači u svom nalogu imate opciju da samo kliknete upgrade i da doplatite $99.95 i znači i imate od tog momenta vam se računa onda narednih 12 mjeseci, znači godinu dana ste dakle isplaćeno od onog momenta kad vam ističe ono već što ste platili. Dakle, i ta mogućnost postoji. Sada idemo dalje. Ovaj sa 4 zvjezdice vidite da već ima i 5% iz 4. generacije, a ovaj sa 5 zvjezdica ima znači sve. Jel? Vidite i sami. 50% direktni, 20% indirektni, 10% treća, 5% iz 4. generacije i 3% iz 5. generacije. Ja sam taj maksimum postigao za par mjeseci i to se desilo, evo vidite i sami, u martu 2012. Ovo inače uvijek kažem, ne pokazujem ovo da bih se hvalio, nego samo da bi vi shvatili da ovo može svako. Jer ako ja koji nisam stručan na kompjuter, ako ja koji ne znam strani jezik, ako to ja mogu, a zašto to ne biste mogli vi? Samo je bitno da kažete ja hoću da budem slobodan. Znači i da se prihvatite toga, a ne sve 4 uza zid. Ako budete sve 4 uza zid, onda ja vam uvijek iskreno govorim i uvijek istinu govorim. Onda se to ne može desiti za par mjeseci, onda će trebati mnogo više vremena. Ok, znači to je to. Znači iz tog razloga sam pokazao, a ne da bih se hvalio, ne spadam u takve ljude. Uglavnom ljudi, ovo je zaista siguran posao u kojem možete zarađivati hiljade i hiljade ili tisuće dolara samo ako to zaista želite. Ovo je posao u kojem stvarno, ali stvarno možete da ostvarite slobodu. Slobodu. Da biste to ostvarili, da biste taj cilj ostvarili i mi smo dakle spremni i cijelo vrijeme ovo govorim tamo šta sve dobijate i od kompanije i od nas. Dakle, da ostvarite taj cilj i mi ćemo vam u tome pomoći. I mi smo spremni da vam pomognemo. Evo, jedan od načina kroz ovo poklon iznenađenje. Dakle, ovo je fantastično za vas. Pazite, iste ove prezentacije, kao što je ova večeras, rekao smo da ih već držimo 3 godine, redovno svake druge subote izuzev praznika, jel, tako dalje. Znači, iste ove prezentacije, kao što je ova večeras, držat ćemo umjesto vas. Da li ste svjesni ove pomoći? Da li ste onaj ko nije svjestan, onda baš treba dobro da razmisli. Evo. Dakle, vi samo pozovete ljude da dođu na prezentaciju, mi im umjesto vas objasnimo sve, dakle sve im objasnimo umjesto vas, a vi ih nakon prezentacije kontaktirate i pozovete da se registruju naravno preko vas, preko vašeg sajta koji dobijate od Stajforpa. I za svakog saradnika već iduće srijede dobijate po $25. Gdje imate kompaniju u kojoj se za 7 dana možete uvjeriti u korektnost i imati dokaz za sve? Gdje? Nigdje. Dakle, za 7 dana se možete uvjeriti u sve, u korektnost i imati dokaz za sve. To ne možete stvarno nigdje imati. Pogledajte šta kaže ministar iz Srbije, gospodin Vulin, kaže, jer ministar rada, jel? Kaže, ako poslodavac ne isplati radnike, mi tu ne možemo ništa. Molim vas. Znači, eto u kakvom je stanju, ne samo Srbija, nego Balkan, kompletan. Niste zaštićeni, nema vas ko zaštititi, nema, znači ovo nije priča protiv političara, mislim, njima daleko kuća od moje ne trebaju mi. Ali znači, pogledajte, molim vas, ako jedan ministar rada da ovakvu izjavu, vidite i sami, to je bila izjava 18. maja 2016. Dakle, ove godine, pa mislim, šta onda mislite? Znači, ako poslodavac ne isplati radnike, mi tu ne možemo ništa. A gledajte ovo, molim vas. Kod nas imate garanciju da ćete biti isplaćeni. Mi nismo kao ti neki političari i ono koji voze bijesna auta, koji su došli prazni džepova na vlast, a idu kao znate kako to ide, tajkuni i tako dalje. Znači, kod nas imate garanciju da ćete biti isplaćeni. Ako vas kompanija ne isplati, to vam je spreman svaki član Stajforp kompanije reći, ali ja ovdje sad govorim i u svoje ime. Znači, ja ću vas lično isplatiti.
Ali eto, znajte, za ovih 5 godina, jel, postojanja kompanije, takav slučaj još nije zabilježen. Hvala dragom Bogu. Ovakvu i ovoliku besplatnu podršku, mogućnost odlične zarade i sve alate zajedno u paketu za samo $9.95 mjesečno. To ne možete nigdje dobiti. Ljudi, to ne možete nigdje dobiti. Niti možete dobiti iskreniji tim, iskrenije saradnike. Niti ne možete, znači ovo mi gradimo godinama. Znači ovo u Stajforpu su ljudi. Znači prije svega ljudi, znači časni ljudi. Znači i o tome se radi, povrh svega ovoga što sam nabrojao. Nije isto biti među civilizovanim, među normalnim, među ljudima koji zaista od srca žele pomoći i biti tamo negdje Bog zna, gdje se samo šutaju i gdje se prozivaju, gdje se prepucavaju i tako dalje i tako dalje. Daleko im kuća i neka i Bog uputi. Dakle, nemojte da razmišljate previše, nego kontaktirajte osobu koja vas je pozvala na ovu prezentaciju. Od nje ćete dobiti link preko kojeg možete odmah napraviti besplatni nalog. Znači, jedna od stranica koju ćete dobiti. Jednostavno popunite formular, upišete ime, prezime, svoju email adresu, kliknete na saznajte više, znači još niste dali nikakve podatke, niko vas ne može ni za što znači samo ime, prezime, email adresa, kliknete na saznajte više i već ste u svojoj kancelariji. I skoro sve opcije su vam dostupne, kažem skoro sve, jer još niste završili registraciju. Znači sve vidite informacije, sve znači i sami se uvjerite i pogledate sve ovo o čemu sam ja večeras pričao. Znači, a da bi zvanično postali dio Stajforpa, kada se ulogujete, kliknete na join i završite registraciju. Ovu ću prezentaciju završiti sa 2 poruke. Sa 2 poruke, jake poruke zaista i rekao bih istinite poruke. Ako ste rođeni siromašni, to nije vaša greška. Ali ako umrijete siromašni, to je vaša greška. Dakle, to je poruka svima nama od, znate i sami, Bill Gatesa. I ova poruka koja je stvarno fantastična, koja me svaki put dirne, kaže jednog dana ćeš se probuditi i više neće biti vremena da uradiš stvari koje si oduvijek želio uraditi. Uradi ih sad. To je toliko od mene za večeras. Javite se osobama koje su vas pozvale na prezentaciju i završite registraciju. Budite uvijek u kontaktu sa svojim sponzorom, to jest osobom preko koje ste ušli u ovaj posao. Sa ulaskom u Stajforp posao, dakle, kao što sam već i govorio, ušli ste i u naš tim i znajte da vaš uspjeh počinje ovdje. Eto, prije nego vama dam riječ, još samo ovo da napomenem. Sjećate se priče sa početka ove prezentacije. Znači, možda neki nisu stigli na vrijeme, ali znači vi koji ste stigli, sjećate se priče sa početka ove prezentacije. O torturama i poniženjima koja ljudi trpe u većini fabrika, pa i kod većine privatnika. Te u skladu s tim, ću citirati gospodina Branislava Ružića, fantastičnog čovjeka koji kaže: na svu sreću postoji posao, postoji kompanija koja vraća vjeru u ljudsko dostojanstvo. A to je Stajforp kompanija. Sa tim bi citatom gospodina Ružića završio. Dakle, zaista, kompanija koja vraća vjeru u ljudsko dostojanstvo. To je Stajforp kompanija. Eto, toliko za večeras od mene. Hvala vam na strpljenju, hvala vam što ste me saslušali. Sada ako imate pitanja, izvolite, slobodno pitajte. Ako ja i ne budem nešto znao odgovoriti, znate da nisam neki poseban znalac. Uputit će vas osoba koja vas je pozvala na ovu prezentaciju. Molim vas da se javite, dakle, osobi koja vas je pozvala na ovu prezentaciju.